Nga fhasi ha vhurangaphanḓa mubveledzi muhulwane Duka Mulalo Ramarumo, mubveledzi mitshinini Ambrose Ranwashe, Phalaphala FM yo farana zwanḓa na u ḓovhusa Royal Foundation i vha ḓisela dokumentari nga ha khakhathi dzo ḓisendekaho kha mbeu na mabulayo a vhafumakadzi na vhana. Ri a vha ṱanganedza kha Phalaphala FM ya SABC, kha vha tshimbile na mashudu mathivha ri tshi khou vha ḓisela heino mbekanyamushumo ya dokumentari yo khetheaho. Uno ndi Muyuda Murema, Mathivha Ligodzwane, muzungu ano kubva Sena. Kha ri vhe roṱhe u bva zwino u swika nga awara ya vhuṱahe. Milandu minzhi i tshimbilelanaho na mabulayo a vhafumakadzi na vhana fhano Afrika Tshipembe i shaya thandululo u ya nga u sa fheli. Mulandu wa bulayo ḽa tsikufhadzopule a wathu fhela u sengiwa, ngeno tshiwo tshi ṱungufhadzaho vhukuma kuma. Heḽi ndi ḽiṅwe ḽa mabulayo o dzudzanyiwaho vhukuma. Muvhulayi wawe ane a vha Muzukayise Malepane naho o ṋea vhuṱanzi ha uri o vhulaya tsekofhadzopule o ṋewa ndaela nga mufunwa wawe Nthutu Koshoba. Na ṋamusi Nthutu Koshoba ha thu gwevhiwa. Ndi nnyi ane anga vhuya hangwa bulayo ḽa tshiṱuhu ḽe Oscar Pistorius a vhulaya mufunwa wawe River Steenkamp nga nḓila ya tshiṱuhu. Afrika Tshipembe ḽo ḓo sala ḽo akhamara vhukuma mahoḽa musi hu tshi pfala u ḓidzhia vhutshilo ha ṅwana wa tshikolo tsha Mbilwi. Ṅwana muvhisivhisi Lufuno Mavhunga nga nṱhani ha u tambudzwa lwa vhunkunzi nga muṅwe wa vhana vha tshikolo. Ri tshi kha ḓi ri ndi izwo, ho ḓo wanala tshitumbu tsha Dokotela Shongile Pretty Nkwashu ano pfi o vhulawa nga mufunwa wawe, tshe tsha vha tshi vho tou thoma u tshinyala. Dokotela Shongile ho vha hu hone a tshi khou yo ṱhaphudza na u khwinyeledza pfunzo dzawe dza vhudokotela kha vhuṅwe ha maongelo henefha Limpopo. U ya nga mivhigo ya mapholisa, fhano vhembe hu vhigwa milandu i re henefha kha ḓana nga ṅwedzi ya dzikhakhathi dzo ḓisendekaho kha mbeu. Zwo iteaho hangeini Jimmy Jones kha ḽa Malamulele zwi khaula mbilu. Munna o mbo ḓi vhulaha miraḓo ya muṱa wawe vhaṱanu na vhavhili nga ṅwedzi wonoyu wa Nyendavhusiku mahoḽa. Tshitshavha tshi khou lila nga u lenga u thusiwa nga mapholisa musi vho yo vhiga milandu heinoni zwiṱitshini zwo fhambananaho. Mbalombalo ntswa dza vhutshinyi fhano Afrika Tshipembe dzi sumbedza uri nga kotara ya vhuraru ya ṅwaha uno wa muvhalelano, hune ha vha ṅwedzi wa Tshimedzi na Nyendavhusiku, ho vhulawa vhafumakadzi vha maḓana maṱanu na mana na vhavhili. Ha tshipiwa vhafumakadzi vha zwigidi zwa 11 na maḓana mararu na 15. Hezwi zwi a shusha. U tambudzwa vhafumakadzi na vhana zwo no tou vha tshilonda tsha ṅwatela tshine muraḓo une tsha vha khawo u fanela u mbo ḓi tou tumulwa na zwenezwo. Mbuso khulwane ine muthu anga ḓivhusa ndi ya uri mudzi wa zwiito izwi zwa dzikhakhathi ndi ufhio? Ndi ngani vhathu vha tshi tambudzana nga u rali? Zwiimiswa zwa u maanḓafhadza vhapondiwa vha ri ṋea mavalangwe kha uri thaidzo dzo raliho dzi vhangwa nga mini. Kha ri ḓo pfha vho Azwindini Norman Mudau vha no bva kha Mutale Victim Empowerment na vho Tshilidzi Masikwa vha no bva kha Thohoyandou Victim Empowerment vha tshi ri vhudza uri tshenzhemo dzavho ndi dzifhio. Zwivhangi zwo vhala nyana ngauri tshivhangi tshihuluhulu hafha ndi masheleni. Musi hezwi munna na mufumakadzi vha tshilwa, ro ri tshi sedzulusa ra zwi vhona uri mafhungo avho o thoma masheleni. Mufumakadzi anga vha amba uri ṅwedzi u tshi fhela hu itiwe zwikene na zwikene nga tshelede. Vha wana munna hezwi a tshi vho hola tshelede ya si tsha ḓa, hezwiḽa zwe zwa zwo langaniwa zwa si tsha itiwa. Munna wo no ri a vhe na vhuḓifhinduleli kha uri ndi ngani ndi songo ita hezwiḽani, u vho tou vusa bonyongo hafha hayani. Tshiṅwe tshivhangi tshihulwane ndi mafhungo a zwikambi. Hezwi ndi tshi vha vhudza uri kanzhi hangeni kha riṋe vhathu vha ḓa nga dzi weekend, Friday Saturday ndi hone maḓuvha ane vhathu vha ḓesa, ende ra zwi sedza Ḽavhuṱanu na Mugivhela ndi hone maḓuvha ane vhathu vha vha khou nwa. Zwino vhunzhi hadzo vha tshi ḓa ngeni ri wana uri vha vha vhonwa vhe vhoṱhe tshiṅwe tshifhinga, munna na musadzi. Zwenezwi vha hanengei halwani i nga suka henengei kana ya suka vha tshi vho vhuya hangenoni hayani vha vhona zwino vha tshi vho humela
mufumakadzi a tshi vho kombetshedzea uri a ḓe a dzule hangei na riṋe. Tshiṅwe tsha tshivhangi a vha mafhungo a vhana ri tshi khou amba uri mufumakadzi wa vho ḓa na vhana hafha muḓini, hoyu wa mufumakadzi munna a tshi ṱoḓa u kaidza havhaḽani vhana wa mufumakadzi u a lwa nazwo uri nṋe vha songo ntambudzela vhana. Na munna tshiṅwe tshifhinga vha wana havha vhana a tshi khou ita zwithu a itela vhawe vhana, a si itele havha vhe vha ḓa na mufumakadzi. Zwi mbo ḓi vusa mafhungo uri havha vha vhona uri no nṋe haya mafhungo haya ndi to a hwala nda ya ndo a ripota angeni kha havha vha victim. So tshiṅwe tsha tshivhangi wo zwi sedza a vha mafhungo a muḓini wa vha hu na vhabebi tshifhingani tshinzhi. So wa wana hoyu wa mufumakadzi o ḓaho kha ndi ri mme nga maanḓa mme a muṱhannga vha vho ḓowela uri hoyu musidzana a sathu ḓa kana mufumakadzi a sathu ḓa vha fhiwa tshelede, ndi vhone vho no renga grocery afho muḓini and all those things. Zwino ho no ḓa hoyu tshelede i si tsha ya khavho, mukegulu vha vusa bonyongo. Zwiṅwe zwifhinga ḓo wana vha tshi vho tou zwifhela hoyu mazwale, ndo mu vhona a khou tshimbila na mulalo, ndo mu vhona lini a na nnyi. Uḽa wa munna na ene ngauri o ḓowela u dzula na mme u ḓo mbo ḓi zwi hwala zwo ralo a zwi dzhia uri zwi amba uri mufumakadzi wanga u khou dzhola. Ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwa hedzi khakhathi dza muṱani. Zwivhangi nga maanḓa ri vha ri khou sedzana na mafhungo nga maanḓa kha ri ambeka nga riṋe vhavenḓa, kha riṋe vhavenḓa nga maanḓa kualusele kwa muthu ndi kone zwithu zwine nṋe ndi vhona uri zwi khou salela nga maanḓa murahu. And zwiṅwe zwithu zwine ri si zwi vhone, vhathu vhanzhi vha soko ri muthu wa munna ndi ene problem. Ra angwa zwori muthu wa munna u tou vha zwiḽa zwine nga tshikhuwa ri nga tori ndi mini, ndi symptom, ri nga tori symptom. Ndi muthu ane u tou fhedzisela a tshi ita zwithu mara zwi a funḓedziwa, zwi a pfumbisiwa, mara vha tou sedza zwavhuḓi hezwi vha tshi vhona iḽi noni fulo ḽolwa na hedzi dzikhakhathi ḽi si khou tou anḓa mitshelo ine ra khou i ṱoḓisa yone. Ndi nṱhani uri tshiṅwe tshifhinga ri tshi dzhenelela a ri khou dzhenelela ra sedza thaidzo zwavhuḓi mudzi wayo u bva gai. Arali nda vha sumbedzisa zwavhuḓi, muthu wa mufumakadzi ndi muthu ane u na maanḓa nga maanḓa kha lushaka lwa riṋe sa vhavenḓa. Muthu wa mufumakadzi vha sedza na vhuhosi vhu vheiwa nga makhadzi. Arali vha tshi nyaga u zwi vhona arali u na mufumakadzi houḽani a vha a tshi funiwa nga mme yawu, a tshi funiwa na nga khaladzi yawu muhulwane, vha nga si mu ite tshithu, u nga ḓa bva vhone nga badzhi. Mara arali khaladzi yanga kana mme yanga vha thoma u amba uri ni khou lema, hoyu muthu hoyu ni khou tou lema ini, ndi hafho hune vha ḓo wana muthu wa munna a tshi vho thoma u dzhia maga u rwa na mini na zwoṱhe. Ndi ku ambara ri tshi vho tou nyaga u dzhena zwavhuḓi ri sedze vhudzivhani ha thaidzo, uri thaidzo i khou itisa hani. Nga iṅwe nḓila ndi khou nyanga u vha sumbedza uri thaidzo ndi uri ri khou vha na vhatukana vha no khou aluswa vha sumbedzwa nḓila i si yone. Zwezwiḽa zwori ene u khou lila hange muthu wa munna, zwezwiḽa zwo mu sumbedza uri muthu wa munna ndi muthu o khwaṱhaho, muthu wa munna ndi muthu ane ha tei unga zwiḽa zwine nga tshikhuwa ra ri u lusi. Hezwiḽa zwithu vha zwi sedza zwi ita uri kuhumbulele ku ita uri muthu wa munna a swika u pfha nga ri u vha munna ndi u vha buli, u vha munna ndi uri ndi nṋe amba dzi fhele. And ndi si kone kualusele kwashu kune sa vhavenḓa kanzhisa vha sedza u bva dzingomani dzashu na mini na zwoṱhe ri tshi ri muthu wa munna ri vha ri khou amba zwithu zwi no nga zwezwo zwori ndi muthu a sa lili. Ende hezwiḽa zwithu zwoṱhe zwi vha zwi sokou ri fhaṱa vha zwi sedza. Zwino nda ndi khou nyanga u dovha nda sumbedzisa no ita challenge kha vhathu vhoṱhe uri vha sedze uri ṅwana u aluseswa nga nnyi. Vha sedza zwithu zwinzhi, dzi kreshe dzashu hune nṋe ndi pfesesa uri ri funa u thoma hone khou alusa muthu. Vhathu vhanzhi vho no shuma dzi kreshe a si vhathu vha vhanna, ndi vhathu vha vhafumakadzi. Zwi amba uri houḽa ṅwana uri a gudiswe uri muthu wa munna ndi tshituḓe, u khou zwi guda u bva dzi kreshe, u khou zwi guda haningei mahayani hune wa wana ṅwana a khou aluseswa nga muthu wa mufumakadzi na vhathu vha vhakegulu hanevho. Zwi amba uri arali ri khou ri heḽi fulo ḽashu ḽi funa u kona u anwa mitshelo, kha ri thome nga inoni gurupu ri vha sumbedzisa uri hezwi vha tshi ita hezwiḽa zwi no pfhi guruma ṅwana kana u alusa ṅwana, kha vha mu aluse nga nḓila ine a zwi pfesese uri muthu wa munna na muthu wa mufumakadzi ndi vhathu vhoṱhe a vho ngo fhambana. Mapholisa vhane vha ṱanganedza na u vula milandu minzhi yo baḓekanaho na dengedenge heḽi vha na zwine vha zwi vhona sa zwone zwivhangi zwa thaidzo heyi. Colonel Shuman Raphulu vhane vha vha muthusa khomishinari tshiṱirikini tsha Vhembe vha na kuvhonele kwavho nga zwiitisi zwi no vhanga khakhathi hedzi. Hezwi zwa mabulayo uri zwi vhe hone ndi hezwi zwo ri
hezwi hu na u si pfesesana hanefha muṱani sezwo ndo zwi sumbedza vha wana uri havha vha munna hezwi vha songo zwi pfesesa a vha na ane vha nga dzula naye vha mu ṱalutshedza kana vha ya vha vhudza muthu ane anga vha thusa vho nga mihumbulo vho no dzula vha vhoṱhe vho sedza zwine vha khou itiwa hafha hayani zwa vha ita uri vha na zwi a ḓala nga ngomu havho zwa tea uri zwi bve zwi thuthube zwi tshi thuthuba vha vhulaya mufumakadzi na vhana na vho makhulu vha vhulaiwa zwiṅwe zwi tshi khou ḓa nga hezwi zwa uri hezwi ro dzula sa lushakani vha wana uri a ri zwi dzhieli nṱha ri ari ro dzula vha wana arali vha vhomme hu na kereke ine vha dzhena yone vho khotsi vha sa dzheni vho khotsi ṱhaṅwe ne vha munna vha i kerekeni vha muthu wo no ḓidzhiela mabundu avho no ita zwavho na zwine vha ita zwone vha sa yi havha vhomme angei kerekeni vha vhafunzi ri si vhe no ṱhogomela havha vhomme uri vha wana ri u bva tsha matshiloni ri khou vha navho ḽa kovhela vha wana ri tshi vha fha mishumo minzhi ya vhomme vha wana vha tshi ṱuwa tshiṅwe tshifhinga ri tshi fhambana kerekeni ndi vhusiku ndi vho 10 ndi mini havha vha vho khotsi a vha tsha humbulela uri hu ḓo vha u vuwa kerekeni fhedzi vha humbulela uri hayi hu na zwiṅwe mabulayo a thoma zwiṅwe hafhu ndi hezwi zwine vha wana vhathu vho dzula vha siri vha na dzi thaidzo vha nyago u dzi tandulula zwavhuḓi vha ṱuwa ha nyago itiwa dzi protection order hezwi vha tshi thoma ita hedzi dzi protection order honoyo ane anga itelwa arali yo itelwa wa munna uri vha songo tsha amba na nṋe vha songo tsha nkwama ho dzuliwa muṱani muthihi habe hafho hune nda khou amba hone muhasho a vha tsha nkwama a vha ambi na nṋe ndi zwi amba uri na musi vha tshi ṱoḓa zwiḽiwa a vha tsha kona u amba zwino hezwi zwittu zwi tshi bala ngo thutuba havho mabulayo a thoma zwino ndi ngazwo ri tshi ri kha lushaka uri zwi songo ḓalesa hezwi ndi zwone zwi sa tshimbili ri tea u ita protection order mara ri dzi sedza uri ri khou dzi ita ro dzi ita uri tshi khou sedza uri zwine zwa khou itiwa ri lingedza uri zwi nga dzudzanyea zwa bala na ra kona u ita dzi protection order ngori hezwi yo no ḓisiwa i protection order yo no vha tshiguru hafha muḓini kha vha munna ndi tshiguru kha vha mufumakadzi vho wana dada ḽavho ḽo shavhisa havha vha munna zwino mabulayo a ḓala hafha muṱani tshenzhemo ya vhaḓinḓa vha mudzimu vhane vha ranga phanḓa zwivhidzo zwihulwane hune vha ḓiselwa thaidzo dzi sina vhukono vha vhona zwivhangi zwa thaidzo iyi nga ḽiṅwe iṱo vho dokotela Muligwe vha Rema Kingdom Life vha itandelo Muthathe na vho dokotela Masakona vha Calvary Christian Church fhaḽa Lwamondo kha u lavhelesa zwivhangi zwa dengetenge iḽi fhedzi ri khou livhuwa uri musi muvhuso wa demokirasi u tshi swika vho ḓa na ndayotewa ine ya ri funḓedza uri zwi sina ndavha uri ri vha mini ri tshile nga nḓila ino fana ri farane nga nḓila ino fana zwa vha zwi tshi khou lamulela fhedziha wa wana uri kha musi nṋe sa nga tshirema mufumakadzi ha tuvha na ndeme ngo ralo zwi tshi khou bva nga nḓila ya kudzhiele kwa mufumakadzi nga tshirema wa wana kha musi a tshi vhambedziwa na thundu dzo tou rengiwaho ngauri na ene hu vha hu na masheleni o bvisiwa uri a pfhi ndi mamalo zwino wa wana hafha kha ṱhoho ya uyo wa munna a tshi nga hoyu muthu ha ngo tou fhambana na fenitshara zwavhuḓi ha ngo tou fhambana na theḽevishini zwavhuḓi ngauri zwoṱhe ndo tou zwi renga a vho fariwa nga nḓila ine ha tonga ene u tshi mu vhaisa a zwi na ndavha ngauri ndi thundu yawo ndi property yawo lune hu tonga hu no funa u zwi dzhena kana no funa u amba tshithu zwino u nga wana zwiṅwe zwino ṱhuṱuwedzo ya uri ndi farani mufumakadzi wanga i tshi khou bva henefho uri tshi ri na ḽembele ḽa Tshivenḓa ḽa uri vhuhadzi ndi ṋama ya thole arali ya phopho ri ya ponzhela zwi amba zwa uri mufumakadzi heyi ṋama yo sina i khou nuka kha dzule henefho a songo ḓiitisa anga ha pfesesi kha pfesesi uri ndi vhuhadzi vhu a nukha nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga zwino kha dzule hafho munukhoni wayo mara u a zwi vhona zwo ri dimokirasi i nga si tende hezwo zwithu uri ri tshilise hezwo na ipfhi ḽa mudzimu na ḽonevho ḽi nga si tende ndi ngazwo mudzimu a tshi vhudza vhathu vha vhanna vhane vha tenda kha ipfhi ḽawo uri vha tshile nga nḓila i tevhelaho tsho thoma mudzimu uri u fune mufumakadzi wawo nga nḓila ine Kristo a funa ngayo tshivhidzo tshawe nga Tshivenḓa tiri u mufumakadzi upfhi u ya rwiwa arali wa rwiwa wa vuwa wo zwimba soko ḓi soko zwifha henefho uri ando to kuḓana na wardrobe hu si na mavhone ndo to rali i nḓila yo dzumba u ṱhuphea kana u ṱhuphiwa ha mufumakadzi hezwo zwithu rine ri tshi aluwa ri kha ḓuvha vhaṱuku zwo vha zwi tshi itiswa zwenezwo
Vafumakadzi vangofuna amba ndi ngani ovuwa zvimba shama ile kana lito kana mufuna sokuamba zvimwevo hafi ndi vuhadzi vufuna itisa zvezvo fedzi ari kusokotenda zvori chipinga chori zvoraro chizvishandukei ndichechi chine ravakacho si chirengo raro ngori vana navafumakadzi hapa kadhemokirasi rilingana kamuhumbulo wa uri rothe ri vathu rothe ri apfa vava rothe rina pfanelo yosashengedziwa rina pfanelo yosavaisiwa rina pfanelo yosarwiwa na zvote zvinonga saka zvenezvo zvino bhibhiri ri mudzimu ndi lufuno rova rofuna richichira nga lufuno ngofunana lusati va lufuno lwa muna na musadzi fedzi utofuna zvezvi zvofuna mumwe na mumwe saizvo yesu avevewe funa nani ndiyone shango lidzodza zvovene ni vanga ari aisa pandeta uve ufune na svina lawo zvino vathu vari yakalalo ndifune na zvina hayi udondelela nga maanḓa udondowela nga maanḓa ndifuna muhumisa ndifuna muvaiso ri ahume funa ho mufumakadzi ndifuna muita zwithu anthonipe anchave zvitonga nga chirema ushaviwa nga mufumakadzi wawo ndi maitele afuna kuti mufumakadzi wawo aushave masino ngofuna ushava ufuna to uthonipa nokuti unoshava ni zvino nga muya wa ṱhuṱhuwedzo ya chirema chacho chakalekale mufumakadzi ufuna itiwa zwithu zwine a ofha munna wawe zwino u ofha no ufuna zwi nga si tshimbile zwoṱhe u ofha u tshimbidzana no shengedza a u tshimbidzani no ufuna zwine zwa amba zwa uri zwivhangi ndi zwinzhi zwiṅwe zwi nga zwi khou ita nga zwezwo uri riṋe ri sa pfhi mudzimu a tshiri mufumakadzi mufare nga nḓila ine hanga yesu achifuna chividzo chawe hafu uya chitanzwa uya chikupula uya chishuma uri upfi uri achikuita uri abveledze chividzo cha vhugala a ḓibveledzele chividzo cha vhugala zwi amba uri na muthu wa munna u khou funa uri o mara musadzi a mushume a munakise a mushomedze a muite zwithu zwine a wana o ḓi itela mufumakadzi wa vhugala mara zwi to itiwa nga hoyu wa munna ngeno kha vhafumakadzi vha nahonevo mudzimu kora musi munna ndo muvhudza uri a ite hezwi iwe tshauvoyi ndi ṱhonifha munna wawo wa mupfa zwino nga ngeno vho kha vhafumakadzi na vhone vho ṱangana na mulingo muhulu hangeni shango no takuwa movement vhune vhone wa sumbedza uri hayi a huna zwithu zwo raloho u pfa munna u tshi mupfa a tshi khou itani ndi uri heiḽani ri a lingana kana ri a fana yo no swika kha vhuimo vhune zwi tonga roṱhe muḓini ri vhanna roṱhe zwino tshivenḓa tshi ri khangala mbili dzi nga si dzule muina muthihi zwi nga si iti zwi ḓo lwadza vhulahani hafha mulindini kana iṅwe i ḓo vhulawa zwino zwi amba zwa uri kha mulindi muṅwe na muṅwe funa wana khangala nthihi zwine zwa amba uri na muḓini hu funa u vha na ṱhoho nthihi bivhili ri munna ndi ṱhoho ya muḓi wawe zwino ṱhoho i shumela muvhili ṱhoho i shengedzi muvhili ṱhoho iso ndi nga si ri mathini maṱo anga kha ṱhoho ndi nga si ndi khou tshimbila maṱambo ḓele nṋe ndi khou bonya hezwinoni na musi vha khou ḓiraiva nṋe ndi khou bonya ḓo vhona uri vha ḓo ita maṱo anga si ite hezwo zwithu ngori maṱo a hone u vhonela muvhili uri muvhili u songo dzhena khomboni nḓevhe dzi hone uri dzi pfele muvhili zwanḓa zwi hone zwi shumele muvhili milenzhe hone uri i shumele muvhili a huna tshi no shumela tshone tshiṋe izwo zwi amba zwa uri na hafhaḽani muḓini ṱhoho i funa u vha nthihi ine ya shumela muḓi woṱhe ine shumela mufumakadzi na vhana naho mufumakadzi a khou shuma a zwi ambi zwa uri munna kha bvule vhuḓifhinduleli ho ṱhogomela mufumakadzi wavho nga nḓila dzenezo dzine sa muṱa vha nga dzudzanya ngayo na zwi tshi bvavho na miholo uri i khou tshimbilisa hani zwine zwa amba zwa uri u vha ṱhoho ya muḓini a zwi ambi u shengedza mufumakadzi wawo naho vhavho mufumakadzi musi ndi tshi khou shuma ndi tshi hola masheleni a vhuḓi o mpfanelaho kana zwi tshi bva kha vhuimo vhune nda vha na mushumoni nda hola tshelede no fhira mukala wanga a zwi ntshandukisi u vha mufumakadzi ndi ḓivha ndi mufumakadzi wa munna wanga o no hola muholo u no fhira wa munna wanga a zwi nyiti munna u vha na muholo muhulwane nga ngomu dzigoloi kha goloi hu na kanzhi za ano maḓuvha zwi dzula vhathu vhaṋa kana vhaṱanu arali vho ḓalesa zwino hafhaḽani phanḓa hu na zwidulo zwivhili u nga wana roṱhe nga ngomu goloini ri maḓiraiva mara zwori roṱhe ri maḓiraiva a zwi ambi zwo ri ye goloi i tshi khou tshimbila roṱhe ri funa i ḓiraiva nga tshifhinga tshithihi ra wana ro vhea zwanḓa zwa 10 kha tshiḓiraivelo tshithihi ei goloi ḓo ita mulingo muhulu nga maanḓa zwino na hoyo dzula nga hafha tsini a nga vha ḓiraiva ḽa vhuḓi badi mara a zwi ambi zwo ri goloi i tshi khou tshimbila ri funa u vhea milenzhe miṋa hafhaḽa kha hezwi zwa u kanda zwa mapfura na dzi biriki zwi nga si ite ngo ralo ngori muṅwe a kanda mapfura muṅwe a kanda biriki i goloi i ḓo swa clutch ya tshinyala zwine zwa amba zwo hoyo dzula nga hafha kha tende u vha muṋamedzwa
na musi a ḓiraiva ḽa vhuḓivhuḓi u tenda u vha muṋamedzi a zwi itiwa fhasini ende a zwi vhi zwi khou amba zwori a u kona u ḓiraiva, zwi vha zwi khou tou amba zwa uri u khou ḓifara zwavhuḓi nga ngomu ha tshiṋamelo ngori ra thoma u lwela tshiḓiraivelo ri ḓo ita khombo roṱhe ra huvhala kana roṱhe ra fa. Zwino ndi nga ngomu muḓini vhafumakadzi vha na pfanelo, vhanna vha na pfanelo. A zwi ambi zwo ri ngori ri na pfanelo zwino funa u ita muṱaṱisano wa dzi pfanelo. Ra vhuya ra ita ngolo ri khou tamba nga ngomu mbinganoni, ri khou tamba nga zwithu zwine heyi mbingano i nga kwashea ya huvhala, ra huvhala nga maanḓa vhuvhili yashu. Ḓuvha ḽiṅwe ha huvhala na havha vharengaphamuro vhane vha vha vhana vha huvhala nga nḓila i mangadzaho kana vha lovha nga mulandu wa riṋe vhavhili ri no khou lwa ngafha phanḓa. So ndi mafhungo fhedzi bivhili i khou ri munna kha shengedze mufumakadzi ngori ene u ṱhoho, mufumakadzi kha shengedze munna ngauri ene u hola muholo muhulwane. A zwi zwi khou amba hezwo, ndi ngazwo ndori zwi bva kha nyambedzano kha muṱa wonoyo uri songo lwela tshelede. Bivhili iri tshelede i konisa zwoṱhe, hafhaḽa kha bugu ya muhweleli iri tshelede i konisa zwoṱhe, mara yeneyo tshelede ri dovha ra wana i yone ine khou tou vhanga nyeṱe khulwane nga maanḓa miṱani. Wa wana vhana na vhasadzi vha tshilwa ḓuvha ḽiṅwe zwa fhirutshela ha vhuya tou vha na dzimpfu henefho fhethu. Na uri ḓa ntombudza vhuvhiwe uri arali u tou pfhi hu nga vha na muvhili une dza sokou tou vha ṱhoho mbili mara u si na muvhili, ṱhoho mbili dzo ṱumana henefha iṅwe ngafha iṅwe dzo sokou rali dzi ṱhoho dzoṱhe mara u si na muvhili. Hetshi tshithu ndi xoxo hangeni sokoto nḓeritshelo ro tshiri ndi xoxo ndi uri ndi tshithu tsha u shushedza, a si tshithu tsha vhukuma. Mudzimu a siki tshithu tsha so, mudzimu u swika ṱhoho a ita mutumbu nga fhasi uri ṱhoho i ṱhogomele mutumbu una wone vho hwale ṱhoho. Nga iṅwe nḓila hu vhe na tshumisano. Heḽi dande tande na u tambudziwa ha vhana na u tambudziwa ha vhafumakadzi, tshiṅwe tsha zwiitisi zwa hone ndi mimuya ino sikelwa ino bva kha vhomakhulukuku ya pfukela kha vhabebi ya pfukela kha vhana. Nga luambo lusili ri nga ri ndi transference of spirits. Ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi khou counsela muṅwe muthu uri kha nṋe, hei nṋe khotsi anga vha vha tshi rwa miyanga nda fana na u lifhedza ndi tshi pfha uri na nṋe kha ndi tsireledze miyanga, mara u dovha ri kha nṋe, hei na nṋe ndi khou rwa mufumakadzi wanga mani vhathu nga nḓila ine nda pfha uri mbilu yanga ya khauwa. Matsiko houḽa muya wa khotsi yawe wo pfukela khaye. Vhathu vha itiswa na nga mimuya yo no pfukela, hupfi muri u vhavhaho u bva tsindeni. Tshiṅwe tshithu tshine tsha itisa uri hu vhe na heḽi dande tande ḽa u huvhadzana, nga maanḓa hu tshi huvhadziwa vha mbeu ya tshifumakadzi na vhana. Zwiṅwe zwithu zwine zwa itisa zwi bva kha muya wo no pfhi mbiti. Hei mbiti a si tshithu tshavhuḓi. Zwithu zwine wa nga zwi fhaṱa for 40 years u nga zwi thutekanya zwoṱhe nga ḓuvha ḽithihi nga mbiti. Ho vhuya tshiliwa nga ira kana nga tshikhathi tshino tsha pfhi master slave era, na bivhilini tsho to ralo itsho tshikhathi. Ndi tshikhathi tshine vhafumakadzi vha vha tshi dzhiwa as slaves, vhanna vha tshi dzhiwa as masters. Na Sara a tshi khou amba na Abrahamu munna wawe ri tshi vhala fhaḽa kha 1 Peter chapter 3 uri muṋe wanga master ndi era, ndi tshikhathi tsha master slaves. Zwi itisa uri vhafumakadzi vha vhonalesa vhashumeli, ndi vhone vhono ṱohola muno o lala, ndi vhone vhono sinḓa muno o lala, ndi vhone vhano bika muno o lala, ndi vhone vhane vha fhiwa mishumo yo no konḓa riṋe vha vhanna ri si khou ita tshithu. Hezwi zwithu ro davhukanazwo. Tshiṅwe tshithu tshine tsha khosa hezwi zwithu zwa dzi gender based violence, hezwi zwa u tambudza, tshiṅwe tshithu tshine tsha ḓisa hedzi khuḓano ndi musi vhafumakadzi vha si na muya wo funziwaho nga Petro hafha bivhilini wo pfhi vhafumakadzi nga vha pfe vhanna vhavho. Zwino heḽi fhungo ḽa u pfha a ḽi to amba u pfha nga nḓevhe fhedzi. Fhungo ḽa u pfha ḽi amba u ṱhompha hierarchy, nzudzanyo hanefha muṱani uri muṱani hu na ṱhoho.
ha dovha vha na mutsinga une ra ḓo ri ndi mufumakadzi. Hu na zwithu zwine a zwi na bvumo ḽazwo zwo no pfhi violence against men, uri zwiṅwe zwithu ra ro teana riṋe ri tshi lavhelesa uri muthu a tshi vinduka nga heyi nḓila mara o itiswa nga mini. Tshiṅwe tshifhinga wa wana muthu o ḓihunga u songo gidimela mafhungo a uri o ngo thanya. Iṅwe violence yo no ḓa kha vhanna itiswa nga maipfi ane vhanna vha a vhudzwa, maipfi a sika, maipfi a thutha, maipfi a vhaisa. Muthu u avha muholefhali, a vha a casual patient, a vha casuality, a vha ICU nga maipfi. Na zwenezwo zwi a tea uri zwi lavhelesiwe. Hange gerekeni ri na sevisi dza vhanna, ri khou funza vhanna uri vha nga tshilisana hani zwavhuḓi na vhafumakadzi. Nṋe nga tshilidzi tsha mudzimu ndo fhedza ndo tou ṅwala na bugu ya u kona u thasulula heḽi dandetande. Ndo ṅwala zwithu zwa 13 zwine munna muṅwe na muṅwe a tea u zwi ḓivha nga muthu wa mufumakadzi, uri hu na zwithu zwi re kha mufumakadzi zwine a zwi shandukisiwi nga muthu. U tshi ṱoḓa u tshila na mufumakadzi u tou zwi pfesesa, wa adjusta nazwo. Ndo tshuwa vese i re bivhilini hafha kha Genesis 3 verse 16 nga bivhili ya luisimane lwa NLT, iri mudzimu a tshi vhudza mufumakadzi wo thoma Efa uri your desire will be to control your husband. Underline, your desire will be to control your husband. Ndo pfa mavhudzi ya tshiima uri a tsine nga ngomu kha mufumakadzi hu tou vha na desire yo controla muthu wa munna, ende zwi munna a sathu zwi pfesese zwithu u tou lwa, u tou rwa. Mara hei control a negative. Hai hezwi Adamu a sathu sikelwa Efa, he was without control. Oba a sina control, a sina control. Ka Genesis chapter 2 verse 20 hupfi Adamu a ṱoḓa mufarisi kha dziphukha ngori ho vha sina control. Hezwi mufumakadzi ya hone u ḓisa control ya uri munna a vhe kha order, mara munna u tea u zwi pfesesa. Na vhafumakadzi hu na zwithu zwa 10 zwe nda ṅwala zwine vha tea u zwi pfesesa. Ri funa u lwela u pfesesana, ra sa pfesesana ri ḓo dzula nga dzinndwa nga u sa pfesesa. Habe zwithu zwine mufumakadzi wanga a zwi ita ngauri zwiṅwe zwi bilonga kha vhafumakadzi ndi zwe miyanga vha vha khou zwi ita, ngauri zwiṅwe ndi zwa vhafumakadzi ndi zwe miyawe nane vha zwi itisa zwone. Zwiṅwe zwine nṋe nda khou ita ndi zwine zwa itiwa nga vho khotsi. Mufumakadzi u khou funa u tou pfesesa, ende ra bva na muya wa u pfesesa ri ḓo fhungudza dzinndwa nga muya wa u pfesesa. Mashudu mavhi ri ṱoḓa u pfesesiwa, a ri ṱoḓi u pfesesa. tshivhalo tshihulwanesa tsha vhapondiwa ndi tsha vhafumakadzi na vhana. Vha khou rwiwa, vha khou vhulawa, vhaṅwe vha tou ita no tou fhiswa, khathihi na u tou tambudzwa nga nḓila dzo fhambanaho. Tshino dziedza ndi tsha uri havha vhapondi vha lingedza nga nḓila dzoṱhe uri vhapondiwa vha songo vhiga milandu iyi mapholisani, nahone vha songo vhuya vha vha na vhushaka na miṱa yavho na khonani dzavho. Kha ri tou a wana zwavhuḓi kha khali dzo bikaho. Ri na tshamano ndi tshinyani na murendeni vhengani vhe vha tou ṱangana nazwo. Zwine nṋe nda vha ndi khou ṱangana nazwo ndi hezwi ndo dzula fa muḓini ndi vha ndi tshi khou ita tshiṅwe na tshiṅwe nga tshelede ya grant, mara havha vha munna wa fhano vha vhuya vha tshi ri lwisa vha sa khou ita tshithu. Ri vha ri tshi khou semiwa, huṅwe ra vha ri khou rwiwa, ra lala nnḓa, zwa fosa uri mini hu vhe hu si na mutakalo afha muḓini. Hezwi vha tshi khou shuma a huna tshithu tshine vha vha khou vhuisa. Zwa zwino nga December vhana vha vha khou shuma tshiṅwe tshikoropo, ha vha uri ho vha khou tea u ḓa lushaka lwa havho, lu lushaka lwavho lu tshi ḓa ha vha hu si na mini, hu si na tshelede afha muḓini yo shumisa nga December, vha 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 songo hola. Nda fosa uri nda ndi tshi khou ya ḓirayivini nga tshetsho tshifhinga nda litsha u itani u yo buka, nda dzhia heiḽa tshelede nda i shumisa, mara vha ri vha tshi hola ndi khou tou dzumbula tshelede ye vha tou i wana ndi
800 kha heyo tshelede yoṱhe vha vhuisa heiḽa tshelede nda ndo vha ḓadzisa nga 500 vha i vhuisa murahu kha heyo tshelede yoṱhe hambo ḓi vuwa khakhathi nga tshetsho tshifhinga u itela uri nṋe ndi siteni ndi si ambe nga uri mini zwiḽiwa zwa vhana nda mbo ḓi zwi litsha hezwo zwithu nda fhumula kha heiḽa tshelede ḽiṅwe ḓuvha vha to bvisa 300 rannda vha ri ndi ya zwiḽiwa na zwezwo thi ngo amba tshithu ngori nga nḓila ine nda vha ngayo ndi vha ndi sa khou funa u amba ende zwi vha zwi khou vhaisa ṅwana zwa dovha zwa mbaisa hafhu nga murahu musi ṅwana a tshi khou ṱoḓa tshikete tsha tshikolo vha dzhia vha mufha 100 rannda nga sonḓaha vha tshi mufha 100 rannda nga sonḓaha nga madekwana hone vha tshi vhuya vha ri khampe tshelede yanga oḽa ṅwana a vha khou hana naye nda ri taki a ri a nda ri kha vha fhe heyo tshelede ngauri hu ḓo itea mini hu ḓo itea phosho na thi khou ṱoḓa phosho oḽa ṅwana a dzhia a vhafha vha i shumise heiḽa tshelede a ri zwino ndi to itisa hani nda ri a songo vha na problem ndi tshi hola ndi ḓo sacrifice uri mini ndi ni zame nga zwiṱuku nga zwiṱuku ngori phosho i ya dini oḽa ṅwana a zwi litsha na ṋamusi ha thu vha na tshetsho tshikete ṅwaha u tshi fhela ha vhona vhana vhane vha khou tea ita ndi khou tea vha bvisa magiledzhi ndi vha ise hafha biara ndi tshi vha isa hafho biara ndi khou tea u thoma iṅwe uniform oḽa ṅwana a ri mma kha vha thome vha litshe hezwo zwa tshikete tende ndi na novhu vhurukhu vhune nda khou vhu shumisa vha rengele havha vhana zwa zwino nga musumbuluwo nda ri ndi khou ya u hola ya grant nda ṱuwa vha khou ntsendela dzi SMS ndi khou vha sumbedzisa uri zwa zwino ndo no hola zwa zwino ndi khou ya gukhulu badela zwa zwino ndi khou vhuya mara vha fhedza vha khou mbudza uri tani ita zwithu zwaṋu zwavhuḓi ni songo ndini a thi shumi ndi vha ndo lindela heneyo fhedzi hezwi ndi tshi ri ndi khou ṱoḓa tshikoropo na miḓini vha 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 tshi khou semana u sumbedza uri mini a vha zwi takaleli zwino zwa zwino ndo tou wana vhaṅwe mufumakadzi vha ri kha ndi ṱoḓa ndi to swiela fhedzi vha ḓo mpha 200 rannda na zwino ndi tshi thoma mushumo wane nguralo vha thoma vha vha khou ita ndi vha khou nsasaladza nda tou ita mini nṋe muṋe ngori ndi khou pfha uri ndi khou vhaisiwa nda shumisa mini vhuhali na ḓuvha ḽine nṋe nda thoma ngaḽo ndi nga vha ndo ya nda thoma nga vho 9 ngauri mini ho vha ho no thoma u vuwa luambo nda ri vhone kha vha ite zwiṅwe na zwiṅwe nṋe ndi khou lwela u pentsha heyo 200 ine nda ḓo vha ndi khou i wana ndi ḓo vha ndi khou itani ndi tshi khou zama uri i vhe i tshi khou pentsha uri ndi dzula ndo fara heyo 200 ndi ḓa ndi khou zwiḓivha zwa uri ṅwedzi u tshi fhela ndi ḓo vha ndo wana ya transport ya ṅwana wa tshikolo ri a dzula fhasi ra zwi sumbedzisa ende hezwi u tshi khou amba u amba ngo arali vha songo nwa a vha nga u fhinduli tshithu na tshithihi vha tshi to yo nwa hezwiḽa zwithu zwe na vha ni khou zwi amba vha khou vhuya vha tshi khou zwi amba nga mini nga khani dzi vhesa hone vho no farafarea tshiṅwe tshifhinga nda dovha nda vha vhudza nda ri zwi amba zwa ri vhone hezwi ri tshi amba mafhungo afha muṱani vha songo nwa vha ye a banga vha thoma vha yo nwela one vha vhuya vha itani vha zwi ita na musi hezwi vha tshi vha hange halwani zwi amba zwa ri vho dzula hange halwani hu vha hu na mafhungo ane a vha a khou ambiwa hange halwani vha tshi bva hange vha vhuya vha itani vha dzhenisa nga ngomu muḓini hu na tshelede ye nda i dzhia kha muṅwe ndi tshi khou lwela mini uri hu vhe na zwiḽiwa hu sina hoḽa muthu ndi dzhia nga November a thi thu mu badela na peni vha tshi semana zwa zwino vha mbudza uri ndi munna wanga u amba ngo thi ngo fhindula nda fhumula vha 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 khou sema vha tshi ri nṋe ndi na vhanna ngori nṋe ndo no ya ḓirayivini ndi khou imisa munna muṅwe na muṅwe ndi tshi ri khamphe ndi reile goloi nda ri ndi khou zwi ita nga tshifhingaḓe hone ndi khou humbela u vhudziwa mini hoyo muthu o zwi ambaho a vhambi na zwezwo nga musumbuluwo ndi tshi hola ye tshelede ya grant vha ri ho bva double cabenge ḽa ḓa ḽa khonafha ḽa ṋamedza nge muṋenyi wane nda ri vhone ngoho arali vha khou ṱoḓa u zwi ḓivha zwo ri nṋe ndo ṱuwa nga mene hu na vhaṅwe mufumakadzi na vhaṅwe vhangeni ndi tshi ṋamela thekhisi vha vha khou zwi vhona kha vha ri ndiyo vha vhidza kana vha rume ṅwana ngori vha ḓo ri nṋe ndo itani ndo vha tshutshudza fha nḓilani uri vha songo amba ngoho na zwezwo vha si tende a vha shumi Monday to Friday vha to ḓi shuma zwezwo zwo tholiwa vha tshi fhaṱa so ende nṋe ndi a kona u ṱanganedza uri mini hezwi vha sa shumi ndi nga si ri muthu kha ṱuwa o yo shuma arali a sina tshikoropo mara hezwiḽani vho wana tshikoropo kha vha nthusevho mara hu na thuso ho no vhuya itea zwithu zwa so vhusiku amsho vho wana nda takuwa nda ya nge Musanda nda vha ndi khou vha ṱalutshedza vha ri ndi kha ndi eḓela vha vuwa nga matsheloni vha vha vhidza vha ḓi zama u dzudzanya navho hayi vha fhindula uri mini zwo pfhuka
mara hu sathu fhela maḓuvha mangana hezwiḽa zwithu zwa dovha ha vha uri mini nda vhidza mini lushaka lwavho vha dzula navho fhasi vha vha sumbedzisa nga maanḓesa hezwo ndi tshi khou vhidza lushaka ho vha hu na problem ya ndi na muṅwe ṅwana wa mutukana wa number 3 vha tshi khou muvhudza vha tshi khou amba uri mini a si ṅwananga upfhi ndi ṅwana wa muṅwe hu ṅwana ndi ḓo mu vhulaya ndi tshifhinga tshoṱhe vha nwa vha tshi ita so ende vha tshi mu fara rafu zwa fosa uri mini ndi bve hafha ndi ṱuwe ndi ye tshikoloni ngori mbilu yanga i tshi khou vhavha nda ri kha vha mpe transfer ndi ḓo hwala ṅwana nda mu isa gai ha miyanga vha ḓo dzula naye havhaḽa vhathu vha stand vha mpha 100 randa ngei na airtime ya 29 vha ri kha ndi ye tshilamba hu na vhaṅwe mufumakadzi ndi khaladzi ya hone wa lushakani nda swika nda vha ṱalutshedza vha ri hayi kha vha thome vha ime ha mafhungo ri to thoma ri a dzudzanya nga mini nga lushaka vha fonela dzi khaladzi dza hone na vhakomana vha ḓa vha dzula hoyo khaladzi ane muhulwane a tou mvudza a ri ngori ho ṅwana ni khou ri a si wanu ende ho ṅwana ri tshi musedza ri vha ri tshi khou humbula khotsi yashu ngaye zwi amba zwori ngori ho ṅwana hana khotsi a nga vha a ṅwana wa khotsi yashu mpheni ene ndi ṱuwe naye a thi ṱoḓi grant yawe ni songo ḓa na muṱolela ngori a si wanu vha hana vha ri kha ṅwana nga zwi iteli vha ri zwi amba zwori ni khou ṱoḓa tou vhaisa muṅwe ṅwana na nga zwine ini muṋe na ḓivha na nda ri ho ṅwana arali vha khou ṱoḓa mu phuruva zwori ndi waini kha vha mu vhudzisa uri vho musikalini nga dzingana nga ḽavhungana vha tshi khou bva gai vha ḓo vha vhudza ngoho ha vuwa tsutsuru vha si tende naye hezwo zwithu vha namba vho zwi litsha vha gumisa zwezwo vha tshi khou lidza radio dzavho vha tshi ngoḓa ndi sa fhinduli vha tshi zama u kokodza nga dzi khasho vha tshi ntshova tshithu tshe nda fhedzisela ndo tou bva ngatsho nga ngomu nḓuni ndi nga murahu musi ndi khou ḓivha uri murahu ha wardrobe hu na kubadwana ende vhunzhi hazwo vha shumisa zwihali nda takuwa nda pfha nda bvela nnḓa nda dzula nnḓa vha khiya nnḓu nda dzhena hafha rumuni ya vhana nda tou dzula nda navha milenzhe zwe zwa tou mbaisesa ndi a konḓelela vha sema hoyu ṅwana wa musidzana muhulwane vha tshi khou mu vhudza na zwa maḓuvhani na mini zwoṱhe ndi na vhana vhana ndo thoma u dzula navho nga 2005 tanzhe ḽa vha ḽa 2006 u swika zwino ingoho vhapondiwa havha a vha ṱoḓi u vhiga milandu yavho huṅwe fhethu kha ri ḓo tou pfha uri kha nyimele yo no nga heyi vho tshamano ndi tshinyani vho tou zwi itisa hani hangeini a si nṋe ndo swikaho o swikaho ndi ṅwana hoyu muhulwane nga problem yori hu na tshifhinga tsha ri mma ndi kombela u rengelwa founu nda ri saizwi ndi tshi khou tamba tshitokofela ndi tshi holisiwa ndi ḓo ya nda mu rengela heyo founu ine a vha a khou ṱoḓa u gugula ngayo zwithu zwa tshikoloni vhone vha tshi shuma vha tshi wana tshelede vha ya vha renga heiḽa founu zwino zwithu zwavho vha tshi zwi ita vha 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 khou dovha vha tshi mu itani vha tshi mu dzhiela heiḽa founu na zwezwo vho vha vha itani vha ri kha mphe founu yanga a vha a khou hana vha ri kha mphe founu yanga ndi sathu mu ita zwiṅwe zwithu houḽa ṅwana a vha a khou tisa a vuwa a tou shuvha maṱhanguvho a tou rala vha muraha kha zwanḓa zwina vha tshi muraha kha zwanḓa zwa fosa uri zwi dzhene nga ngomu mulomoni a thoma u lila nda ri kha fhumule kha tou dzhia founu a vhafhe a ḓisa starterpack tshawe a vhafhe founu u ḓo vha lamula luambo vha ḓi dovha vha semana vha tshi isa phanḓa ne nda ri sa izwi vho ngori hange murahu vho ri arali vhanwa vha ita phosho ndi bve rumuni yavho ndi ḓe ndi eḓele na havha vhana zwino ndi khou ṱhonifha mini vhone that's why ndo bva hange rumuni vha humela nḓuni vha mbo ḓi takuwa vha mbo ḓi dzhia dzhege ya maḓi vha swika vha thupha nguvho dzoṱhe dziḽa nda ri zwino vha khou ri afha fhethu a vhana vha eḓele gai ndi ite mini ndi bvise dziḽa nguvho ndi dzi aneye vha ri nḓuni yanga a tsha eḓeliwa ndi si vhe na phosho navho ine ḽi khadi bogisi nda dzhia nda ḽedza hafhaḽa tshitupuni nda ri vhevha vhana eḓelani hafha nṋe ndi ḓo dzula hafha nda ni linda vhusiku hoṱhe ni songo wara vha bva ngoralo vha 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 khou semana vha ri vha songo ḓedziwa nnḓa vhananga nda ri zwino vha khou ri nṋe zwavhuḓi vhuḓi hafho fhethu ndi ite mini ngori nḓuni vha khou hana nnḓa vha ri vhana vho dzula nnḓa ndi ite mini vha vha khou semana houḽa ṅwana a dzhia founu yanga a ima hafha vha khou amba na khotsi muhulu wavho nda fhedzisela ndo ima ngei vha tevhela ngeini hoyu wa number 2 a ṱuwa dzhia khuni a vhasa mulilo a ri ma ndi khou pfha phepho ndi khou itela uri ri dzule hafho nga ngomu nḓuni na vhana ngori vha khou pfha phepho hafha tshiṱangani vha dzula vha tshi dzula vhaḽa vha ḓa vha dzhena fhaḽani vha 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 khou sema hoyu muhulwane ya vhuya tou ri thu vha pfha uri vho neta vha ṱuwa vha dzhena nḓuni vha eḓela nda ri ri songo ya nge ri ḓo vusa iṅwe phosho nda dzhia kuṅwe kugai so kwa kunukala saithi nda kupeta nda vha dzela vhaḽa vhana vha kuvhangana fhethu huthihi nṋe ndo dzhia kuṅwe kungafha so nda dza so tsini na mulilo zwa zwino uri zwi tanduluwe ndi nga murahu musi ho tea vhone vhaṋe havhaḽa ndi tshifhinga tshinzhi problem yanga ndi uri
hezwi ri tshi ya ngeni vha wana muthu wa mufumakadzi ende ndi tshi sedza nga nyimelo ndi vhona unga vhavha vha khou nyadza ndi vhona unga vhavha vha khou nyadza muthu ane avha uri u khou vha itani u khou vha sumbedzisa mara zwa zwino u bva tshe ra vhuya ndi khou vhona unga zwe vha vhudziwa hangeni u tonga vha khou zwi ofha nyana ngori ndi sedza uri na mulovha vhono mara vhonwa tshiimo tshe vhavha vha khatsho a vha ngo ita khakhathi vho to sumbedza lufuno muṱani mara a thi ḓivhi uri matshelo u yamba matshelo hu ḓo vha na zwifhio mara lutamo lwanga ndi luri u hoyu muṱa kha u vhe muṱa wo fhaṱeaho u dzuliwe ngauri nṋe ndo rali vha khou mbona ndo rali ndi nga si takuwe nda ri ndi khou ya hahasho nṋe na nṋe ndo rali hu na iṅwe problem khulu ine zwa zwino ine zwa zwino miyanga na khaladzi dzanga na khotsi yanga a vha khou dzulisa zwone ndiri ndi hafha ndi vha ndi khou tandulula thaidzo nga nḓila khotsi yanga vha khou dzhiwa vha itiwa muloi muṱani wavho tshifhinga tshinzhi vha tshi mpfonela vha vha khou mbudza problem zwino ndi vha ndi sa khou ḓivha zwo ri ndi ime kha tshiimo tshifhio hezwi ndi nga nḓila ye zwa vha zwi ngayo zwi tshi khou ambiwa vho vhudzwa upfhi arali vha nga dovha hu khou tea itiwa protection order ende thaidzo khulwanesa ndi uri mulayo we vha fhiwa wone a uho zwanḓani zwanga u zwanḓani zwa ṅwana zwinzhisa zwo vheiwa nṱhanga ngori miṅwaha ya ṅwana a i thi itani a i thi swikelela thi khou kona u ḓivha kha hanevhaḽa vha haningei ngori nṋe ndi tshiya zwe zwino zwe nda vha ndo ya ndo vha ndo vha vhudza zwori nṋe tsha salaho ndi khwine ndi to ḓi dzhiela thundu dzanga ndibve vha sumbedza zwori hayi a zwi itiwi ngo ralo muthu o dinalea ngo rali u tea u thoma ha dzuliwa fhasi nda vha tendela nda ri hayi a hu na problem vha ri a hu na problem a vha na thaidzo yo ri khotsi ya vhana vha vhidziwe nda ri a thi na thaidzo nazwo nṋe tshine nda vha ndi khou lwela tshone ndi tsho ri muṱa wanga u fhaṱee hu songo vha na dzikhakhathi vha kone u ḓivha vhana vhavho vha ṱhogomele vhana vhavho vha ri a hu na problem vha kone u vha founela vhaḓa mara na zwezwo vho ḓa vhonwa ende u nga si ḓivhe zwo ri ngo ndi fhio problem iṅwe khe nda ri ndi tshi vhuya nda ndo vheya 400 rand ṅwana a sathu badela crash ndi tshi vhuya nda wana vho dzhia yoṱhe hu sini nda vha ndi sa khou ḓivha zwo ri ndi ite mini nga dubo khireshe vha khou mpfonela ndi hezwi ndi tshi vha tou vhudza muṅwe ri iwe khaladzi ya o dzhia tshelede ya ṅwana ya ṱuwa khireshe ndi ite mini ari a hu na problem ndi ḓo mu vhidza a ita mini peace job nda mufha heyo tshelede na kona u badela vha i fhiwa ndi hone vha tshi kona u mpha nda kona u badela ngayo khireshe hezwi ndi hafha ndo dzula hafha hoyo ṅwana a ri kha grade 10 u bva a primary ha ḓivhi u khera a hu na ṅwana na muthihi fhano o no ḓivha u khera honoyo muhulwane amba uri ma a na thaidzo na musi ri si nayo khera tenda ra vhuya ra ḽa uri zwithu zwi vhe khwine kha vha ri litshe ro rali ri ḓo aluwa havha vhana ndi vha rengela luthihi nga ṅwaha zwiambaro ngauri a thi swikeleli muhulwane a tou vha na phenti mbili hoyu u tou vha na nthihi nahone uri a vhe na mbili ndi nga murahu musi makhulu wa hone vho mufha 50 rannda vha ri u ḓo ḽa tshikoloni vha tshi tou ṱuwa a ri ma kha vha mpfelekedze shophoni ndi ye renga ngori a vha nga zwikoni a kona u renga tshitavhula na thaithi na hedzo phenti a ri hoyu muṱuku wa namba 2 kha vha tou mu rengela thaithi ndi khwine i ya vha yo tsireledza a zwi nga vhonala uri hana ngoho ndi ya ri kha vhafumakadzi ri vhaisiwa nga nḓila dzoṱhe hezwi ri tshi khou tshimbila na vhakala vhashu hafha nḓilani vha ni sumbedza lufuna luṅwe vhathuni na tou tama na vhewe na ri ya havhaḽa vhathu vha khou funana mara hezwi ni tshi khou dzhena hafha muṱani zwo sala nga nnḓa nga ngomu ndi zwihulu hedzi nnḓu dzi vha dzo dzumba zwithu zwinzhi nga maanḓa ri khou vhaisiwa mara kha vhutshilo arali tshiṅwe tshifhinga na kona u zwi konḓelela kana na kona u wana muṅwe muthu ani gaida na hoḽa muthu wa munna a kona u waniwa nga vhathu vha tshiimo tshavho nothi vha tshi khou tou vhea maipfi ane a sia a khou kwasha muṱa a tshi khou tou sumbedzisa tshiṅwe tshifhinga u ya shanduka
mara tshiṅwe tshifhinga ha shanduki. Vhafumakadzi sedzani zwine vhathu vha ra khou tshila zwone na riṋe vhafumakadzi nga tshashu, vhafumakadzi nga tshashu ri a kona u vhaisana, ri a vhaisana. Nṋe ndo rali ndo dzula hafho ho vha na vhafumakadzi vhanzhi vha tshi khou funana navho ende vha tshi khou zwi ḓivha uri nyimele yanga i kha mini, mara vha tshi khou tetela u vhaisa nṋe, ri a vhaisana, a ri funani. Zwino vhafumakadzi ri songo vhaisana. Nṋe ndi khou takuwa hafho vhane vha ri vha khou dzhena vha ṱangana na zwihulu zwi no khou fhira zwanga. Nṋe ndo no pila mbaḓo nnzhi nga maanḓa na zwino nṱhaṱhoni hu na mbodzhe ya tshidina tsha mampara, mvula i tshi khou na hu na phenya nda ḓa nda wavha vhana vha tshi khou lila. Vhana zwi khou vha fara vhuṱungu ende vhana vha na thaidzo uri vha na lufuno lwa mme, vha na lufuno lwa khotsi. Thaidzo vha vhukati ende zwi tea u vha fara vhuṱungu ndi kha vhone vhaṋe zwi vha vhaisa uri arali mma vha ṱuwa baba hu itea mini. Ndo vha muthu ane ndo vha ndi khou ḓiwana ndi kha domestic violence ka 2017 na muthu we nda vha ndi tshi khou funana naye ane a vha uri ndi khou tsia ṅwananga na ṅwana roṱhe ane she's turning 6 this year. So zwi tshi thoma it was Saturday nga dzi 17 ndi tshi tombula zwavhuḓi December 2017. So he was celebrating his birthday dzharaṱani na ra dzula yone. So it happened or over an argument na mastende of which mastende it happens to be cousin yao. Baba chiko argue and go a posho. I decided to stand outside the street because dance were involved. Dr. Mangara kontebela. The next thing it was a slap on my face. And I would sort of are wine is my staratani. Like I tried to explain or ningani and then another slap. Africa do merengango muyati. Okay, I went back. The scanning had the banana portion, all that. I told you the church finger, I told myself, or no, the as to the hospital, how thing it. So, rather, how base how thing in a Hushman, I was studying. So, because as 2021, that put on the being in Panayan, I told myself, no, the chair Hayan, relationship equal pair. Okay, the chair Hayani, I'm for I realized all that because Murendin was loving the guy that end. Did she tender Dovani na Mugumbu Hola Unindo Aruanga worry Munna if as a mirror and phone. Okay, then that end us to the Vera Monan. The Chinga Vera Murao no ignore the signs. Cause the Radishing argument. I think I ask a wound on a fist. So, and she says that when you know, as much as the signs in a letter or this guy, there's something wrong. Okay, that's Richard 2017. It was December 1st. Na physical abuse your trauma. It was December. December. Then 2018. Ngabo June. It was 31st June 2018. Robert Chirono move from Hapera Rokozura to a different place. Oba una mushuma ko Jaratan. So it happened already. Oh, Vangango, I was actually sitting outside Namkoma Wanga. I've engaged Jaratani other can. Achitakan are in date and a nine. Mind you, the guy that I was dating and we were very much open to each other. He would go a week nafunyangam shumuni. So I was in a situation about Kudzumilana and I'll spend most of my time Nangomduni and I'm certain cash. So I told him, I want them to know and I are okay. And he went back inside the yard. And then that's around the running in the rapid quit as when in the Rajanangomia it happened or Madagasombo to obvious, but we have a party Bakutoriba by shift ever to. But the two about two but at the side of Osada. So the Janangum, this is Janangum, Nene appetite like Janangum, because the land can't go there. I return Nam symptoms of Duri in me, Dina Hofuna and I. That, like, you know very well, I will not turn the Hofuna and I don't know as zone in any quotation I'm gonna wanga. I was like, really, Mungano, Anne, on your Mungano, don't be so in, throw in, and na Uria Bajaratan and Ojena only once when you were not around. I should Namutu. And always got than an in. That's when you chip one bam. Okay, and then when you contra, no, you conchitera. The cocotzonga mabuzi, nano was the braids and the passy, the music that chippy one, that one, I was kicked like a dog.
ndiko chema huna vhathu like ndi room K huna window ngafha nnḓa vho dzula ndi kumafasiṱireni ndiko chema ndi mukomana nthusi but no one helped na muthihi. It was fortunate enough uri mukomana wanga mbo ḓivha a tshi khou ḓa o vho hangwa something a wana uri by the time a tshi swika ndo vha ono fhedza nthwa but ra ri kha ḓi argue a khokhonya then nda vula vothi ndi hone he nda pfhesa uri ndo vha ndo tsireledzea because ndo mbo ḓi decide uri ndi ṱuwe ndi ya mukomana wanga. I spent the night there. The following day nga matsheloni he came na hoyo mungana hone hune ne am dating ane khou datana naye a ḓa a ri u khou nyaga u amba na mukomana wanga. He apologized and all that. A ḓa kha nṋe a blame hezwiḽa zwithu zwo iteaho kha alcohol na mbanzhe uri o vho ḓa mbanzhe. So ene ha humbuli tshithu. He was only surprised a tshi vha matsheloni khou na dzi break dzanga dzi fhasi. And honestly because I had to defend myself ri tshi khou ri zwezwo a tshi khou nthwa ndo mbo ḓi muluma uri a nditshedze because o vha o mpfara mukulu. A ri eno mangala nga musi a khou vhona magando a mano kha tshanḓa nga khasho fhasi so o vha confused uri a ḓivhi zwo itea mini. He even knelt down crying uri mukhumbela farelo mina ṅwana ane all that. Nda believer uri okay u khou zwi amba is sincere nda humela. Ndi khou humbula this other day nga 2018 I came back from school ndi tshi ri ndi khou matsheloni na exam ndi khou humbula uri ni tsime radio ndi vhali nda ṱanganedziwa nga face khopeni yanga nda rwiwa nga face amphusha mmbeteni a vha khou ntshipa. Nga 2019 ndi khou humbula ndi tshi khou rweliwa uri kha ndi yo bika. It was late around 8 because hafhe ra rwiwa ni tshiṱofu tsho vha tsho tshinyala. A ri kha ndi yo bika mukomana wanga then nda ri okay it's fine because ndi late sala na ṅwana nṋe ndi ṱuwe ndi yo bika. A vha khou hana nda ri no kha sale naye nda bva nda ṱuwa nda na bika a tevhedza ṅwana it's fine. Nda vhuya nda nezwo zwithu ndo no fhedza u bika ndi tshi vhuya uri kha nṋe ṅwana o vho eḓela uri kha nṋe kha ndi pakishe zwithu zwanga zwoṱhe ndi ṱuwe and u ṱuwa hanga u ḓo tshimbila a khou nthwa na tshiṱaraṱa tshoṱhe a khou nkokodza na nḓila. Nda paka zwithu zwanga zwoṱhe a thoma u bvisa dzi phanga a tshi bvisa dzi phanga are na musi ndi khou yo ni vhulaya ini ende ndi khou ḓo ni henga hafhanoni na ṋembela mapholisa a tshi ḓaḓa hafhanoni a ḓo wana ndo ni ṱhavha ndo ni vhulaya ndo fhedza ndo ni ṋembeledza. Ndi hone he nda kona u zwi vhona uri I should run for my life. Mara nga hetsho tshifhinga nda vhona uri zwi nga si konadzee because ndi ḓo vha ndi khou rana ndi khou ya gai. Obviously ndi tshi khou rana ndi khou ya mukomana wanga u khou ḓo ngwana because ndi fhethu hanefho it was like 3 minutes apart. Nda pakisa hezwi ndo no fhedza u paka he was like a hu noni a khou ya hone mufumakadzi o dovhela u itiwa zwezwo ndo zwi amba uri threateniwa ngori u ḓo vhulaiwa u a rwiwa. Ende kha hezwo zwithu zwoṱhe kha iyo event yo iteaho hezwo nga 2019 tsho mbaisesaho ndi tsho uri ṅwananga o vha a hone but she was asleep mara o mbo ḓi ri u vuwa a tshi vuwa houḽa muthu o vha khou tou bva u gemba hafha khofheni nga ṱhoho. So ṅwananga a zwi vhona hezwiḽa zwithu ndi zwone zwithu zwine zwa mbaisa ende vhutshiloni hanga I will never forget that uri ṅwananga o ya a experience zwithu zwine o vha a songo tea uri a vhe o khou zwi vhona. A tshi nga ita u make sure uri ndi si vhe na like na communication na family yanga. Zwiambaro u khou tea u ṋangela ndi khou tea u ambara mini a thi khou tea u ambara u ḓola makeup ndi uri zwiṅwe na zwiṅwe vhutshilo hanga ene ndi ene u khou tou driver o fara key ya vhutshilo hanga. Nga hetsho tshifhinga nda ndi sa khou amba na miya hanga ende zwo ḓivha na vhuṱumani nga khaye uri ri ḓiwa ndi ri khou swika hafho. Then nda decide uri no nne I have to save my life na vhutshilo ha ṅwananga because na ṅwananga ene no vha tshi ḓi promise of u ḓo vhulaiwa. Nda humela yani nda humbela pfarelo we amended na miyanga. Ndi hafho nda humbula uri no nga tshila tshifhinga ndi tshi khou shavha ndo hangwa dzi academic letter dzanga mabambiri anga oṱhe nda masia kha uḽa muthu. Nda force uri ndi mu unblock kha WhatsApp and then I texted the guy uri ndi khou nyaga zwithu zwa sone so ari okay ni songo rumela muthu ndo tea uri ndi ḓo ḓa ndi ḓo dzi dzhia ini muṅwe. Ndi tshi ya a ri kha ndi dzheni nga ngomu nḓuni a nga si mphe dzone nda dzhena nga ngomu nḓuni dzhena nga ngomu nḓuni uri a mphe dzi document hedziḽani zwi amba uri u khou tea u vha nṋe naye ro ita mulalo ro vhuyelelana. I had to pretend uri ro vhuyelelana honestly speaking uri ndi kone u dzi document ndo wana dzi document and na musi ndi tshi dzi fha dzi document first thing ndi tshi tou dzhena nga ngomu nḓuni ndo ṱanganedziwa nga maface dzi phanga dzo fariwa u khou pfhi ndi vho ṱhavhiwa ndo tou manage uri ndi dzi bvise ndi dzi laṱe nga fasiṱere and again vhathu vha vha hone afho dzharaṱani but a huna muthu ane o zama u nthusa musi ndi tshi khou tshema. Okay ndo no fhedza u rwiwa zwezwo zwithu zwoṱhe ndo no fha dzi document dzanga nda humela hayani ha pfhuka ḓuvha ḽithihi ḽa vhuraru ndi khou tou pfha ndo eḓela ho dzhampa muthu ndi khou pfha zwa uri na tshithu tsho dzhenaho tsho fhufhelaho nga ngomu ndi tshi ri ndi wana uri ndi ene u khou pfhuka nga fasiṱere
ukhokhonya, and he was also calling ukhokhonya ka vutini ukuzama ulivula lolokiwa akhonya amafasitela ote ajumpa futhi abva ndikombona kujumpa kubva. So one of the chimanyana ndikotori ndiverenda ndikoya pipe ndichiya pipe ndiwana muthu khoyi emarketing or ene angasituwe ne asathuhamba nani, or else utopisa mudi ula ofuthi ndido mkomana wami. And mind you, my family was not aware urine ribo communicate ngantanya as academic letters lazima inenda kudzitoda. So ndandicide uri ndivule getheni ndiambe naye ari nomuzana ndikudecide kuri ndinirwe pachitaratani kana ritoriyo amba futhi, cause I was tired go rewonder it's fine aritoriyo amba richitori chiamba rikojena chijena obviswa dzipanga futhi fingidoni thava ndidoni gurayo namusinkutwa nolova ini ndari rizini ndikwiyo ari hai ndikuzibona zori ini zvila zviraro kwamba zvine mulwa zvambona kunyita chitei atomuntu ane pachitomuntu andaba ndikochema like enough. By the time ndichijena getini ubona vatu vavoima ndachitaratani bafamichemelo ndivoni vavakunokuda vanhu ndamurera ndakonoshava ndandadzimba mamakelwane ndafonera mapolisa adambudza zvori khandidonde police station yakakhiso ndaya police station yakakhiso ndaita protection order ndavhura case on the very same day wonga dzi 12 dzaFebruary ndavhura case ndichivhura case ndasendera case number and all that. Investigating officer ofaro case ambudiri aritori mucheka hakune adzura wana richara wana uri hokino get but akutsi uri kayo rumu ina kudzura kayo una mtono kupengura keteni bari vani vangasikono uya vasina warrant. Okay fine, ndazviri chanda protection order aingo save you cause obasa kuwana adiamburi inanga sisaine nonsense. Ndavuya pano ayanjive pano ayane na Saturday ndikuwana message uri nena ini ritofarwa tena duality kana ndafarwa ndikufarirwa ngo ipiyo inena namsi atidivete ndaya mapolisani ndaya the following day na Sunday mapolisani atoya ndo 7 am ndo assistwa nga 3 yanga masiyara ndorinda ndichiposendwa from pillar to post ndichida ndikusvika ndikotuswa ngamini ndikoexplain ndikotuswa ngamini wadzurani ane ukodamu officer dzurani ane kudzurani. I kind of felt sure ndikuwana secondary victimization ngaizvila zvitu because nokutusa vavazokupesera vazokutusa then hambodida mumwe ndamutaurishidza kuno it's fine ridonyisa trauma center ndaya ndatoa ndaijiya mwana hayani vanyisa trauma center. It was for the very first time ndichikuya trauma center yachiridzini ndichisvika vantanganidza zvavudi vadzifila dzipaperwork dzavo afinga mande ndikuita protection order ndatoa ndaita protection order of which it was not served ndokudzofi auna kuroyi khandiumera ya shemera ya ndadzura yasiseviwe up until nga June ndichidova ndichiwana call from ulakotsi yamwananga achiconthreatena futi uri ndakasichimbira chitaratani ene akadichira zvambo ndikotochimbira kufuna ene nalimwe nalimwe ndoda ndajampa pahano ndajena ndikagopisa namina zvote ndavuwa the following day ndaya mapolisani naone ndosvika machiro very early ndatusiwa ngavo 26 I think ndikoexplaina zvithu zvezvo zvithu zviti chipinga chote until ndichiona vamufumakadzi vakunyatusa vari no ini ndoya trauma center. That's when ndichiya trauma center ndadzura for close to 4 months. vachiimiswa cha tsedzuluso na mavusele fhaḽa Wits University vha ri tshivhalo tsha u tambudziwa vhafumakadzi fhano Afrika Tshipembe tshi fhira tsha ḽifhasi ḽoṱhe kaṱanu na kavhili. Tshiṅwe tsha zwiitisi u ya nga ha ṱhoḓuluso heyi ndi masiandaitwa a lockdown dzo ita uri vhathu vhe vha 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 sa ṱwi vhoṱhe vha vhoṱwa vhoṱhe. U sa wana thuso yo teaho nahone nga tshifhinga musi milandu heyi tshi vhigiwa mapholisani ndi zwiṅwe zwa zwithu zwino khou ṋaṋisa thaidzo heyi. Zwiṅwe ndi musi havha vhatambuzwa vha tshi ita tshilomo ndundundu kha zwine vha khou ṱangana nazwo hu u shavha samba ḽa uri vhathu vha ḓo mbonelafhi arali nda tou bula zwe nda ṱangana nazwo. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM kha tshipiḓa tshi tevhelaho kha vha lavhelele u vhona uri thaidzo dzo raliho dzi nga tandululwa hani. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM, izwo zwoṱhe zwo vha fhasi ya vhulavhelesi ha mubveledzi muhulwane ndi Duka Mulalo Ramarumo.
mubveledzi mitshinini ane avha Ambrose Ranwashe. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM, heyi no mbekanyamushumo yo ḓiswa nga Phalaphala FM yo farana zwanḓa na u ḓo vhusa Royal Foundation. Ndi Mashudu Mativha, Phalaphala FM, ri na nwi misi yoṱhe.